ngam kang runan ti amin na tayo ti may prepare. May prepare tayo para iti plan of God, para iti rapture nga may, para iti revival. Kailangan dagiti family tayo may prepare, iti plano ni Apo Diyos, kat kailangan nag-prosper tayo. Hallelujah! At depende ti leadership. May isang kailangan leadership. No ti leadership, no kitaan nyo iti leadership in the Bible, kaya talaga nga hinayaban ni Apo Diyos, ada pang iturungan na itat tao. So makita yung aming nayaban. So nga the blessing ti leadership. Hallelujah! So nga kailangan tayo nga maawatan na gitoy. Now, mapantayo di series na di preaching tayo din napalabas nga giti banag ano awan kat awan maaramidan tayo isuro ka na kayo number 1 nga awan ti pamati it is impossible for us to please God. Hanmo may ayo nga pulos ti Dios no awan pamatim. No awan pamati ang nga mabaling nga ayon ni Apo Diyos, Hebrews 11 verse 6. Because amin nga aramidam, kailangan aramidam by faith. Kaya Jesus. Even salvation by faith. Healing by faith. Panagrangay no the kingdom of God by faith. Hallelujah! So, panang receive ti amin nga promises of God by faith. Number 2, ngayon suro ka kayo na palabas, ano awan, etawan, di maaramid mo day, ano makita ti Diyos without holiness. At naisurok nga ti holiness, kat na-receive tayo in Christ. We became holy because of the sacrifice of Jesus. Hebrews 10, verse 10 to 14. Agapo the sacrifice ni Jesus, nagbalin tayo nga holy. Han mo nga aramid ni Jesus, kailan bilibam, and then the Holy Ghost, timang aramid ken ka nga holy. 1 Corinthians 3:16 and 17. Okay? Number 3, and suro ka na kayo, without the blood, no forgiveness of sins. Awan di ma-forgive, na awan di blood ni Jesus nga na-pour out di cross. Because only by His blood nga ma-forgive tayo. Hallelujah! Moeday, 1 Peter 1:18 and 19, and Ephesians 1 verse 7, inikaklang di verse. Kasi Hebrews 9 verse 22, dyan nangalaan tayo dyan. Without shedding of the blood, kunano dyan, no forgiveness of sins. So nga, talagang ka-appreciate ni Jesus. So nga dyan nga ma-maintain the humility tayo. Because saan tayo nga na-forgive, ijalaing tayo. Na-forgive tayo because of His blood. Nagbailin tayo holy because of His offering. And then magkaroon tayo ti faith because of His gospel. Hallelujah! So, nagmayat ni Jesus. Oh, hallelujah. So, ituloy tayo dyan. John chapter 15. You cannot bear fruit without the vine. Ni Jesus the vine. John chapter 15 verse 4 and verse 5. Hangka makapagbunga no one day puon because sanga ka lang. Pabli kabay mo, sanga ka.
Ang kangapuon. Ti true vine ni Jesus. So, kanya na lang nga makapagbunga tayo. No, maisulbong tayo kanya na, mai-connect tayo kanya na, ijay tayo nga agbunga. Hallelujah. Let's read. Today, verse 4 and 5. NIV translation. Okay. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can it bear fruit unless you remain in me. Okay, verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Okay, dati ko na Jesus ito, apart from me, you can do nothing. No maisina kayo kanya. Kuno no awanak, awan ti kaya yung nga ibunga. Kasi kuma, hanga dadya you can do nothing. Because even ti tao nga awan kini Jesus, ada ti mararamid da gijay. Pero, ti aramid da, na itawan lang. Handa nga kaya nga i-produce the life ni Jesus. Handa nga kaya nga i-produce the fruit ni Jesus. Ta imposible iti nga maka-produce iti fruit da day puon no haan nga ag-abide. Isu nga ito kailangan nga makita yung ati pangalaan nyo laeng iti kaya yung nga ibunga ket ni Jesus nga puon. So no awan ni suna, apart from me, you can do nothing. Kuna ni just for without me, verse 4, you can do nothing. Amen. So nga dito ko nga na accept, kuno na acknowledge in my life, nga kailangan nga permi ni Jesus, takayat ko tagbunga. Iso nga ijay ko nga naadal, He is my source. He is the source of life. He is the source of humility. Amin nga kayat ko nga ibiyag, at da amin kini Jesus. So ijay ko nga mauawatan, day ko na da, ngayon ka nang agbalin, nga ti Diyos, through Jesus Christ, ket agbalin nga source. Source. So ti pagtaudan, ti amin, nga mayat nga ibiyag mo. So nga, day ko nga ingkarakararag, reveal this to me. Father God in Christ, you are my source. Source of my life. Source of my love. Source of my righteousness. Source of my holiness. Source of my wisdom. Amin ngay bagak. Isuna ti ramot. Isuna ti puon. So aramida niyo ti Dios through Jesus Christ nga source iti biyagyo. Nohan yung aramidan dayay, agbiag kayo nga independent. Ket saan nga mabalin nga agbiag, tisanga nga independent ijay puon. Kailangan tisanga agbalin nga dependent ijay puon. So, ang kayong agbiag nga awan ni Jesus. Because sanga tayo lang. Kailangan tayo tipuon. Aduragid siya nga. Tungidanggak, kamang batbatikos kanyak karagitoy panawen, ni Pastor Romy awan tipuon na. Kunaday dyan. Anyang nga puon ti kayat na nga sawan. Tipuon ko ni Jesus. He is
my source. Hallelujah! Source of your health. Isungag gapu di connection mo. Ijay poon. Ijay mo nga maala amin. Tagijay nga da kanya na. So alam by faith. By believing. And meditate day and night. All things are yours. Hallelujah! Isu nga kadag ito'y ti husbandman or tagay aywan dito'y nga vine ni Father God. Isu nga kadag ito'y agbungbunga ket nataramida na dalusana pruna na. Woo! So ano maprunan kayo? Yung nariri. Mayat ti maprunan. Sige, basahan tayo verse 1 and 2. Hallelujah. May isang ang kayat ti Kristyano, di maprunan. Ngamno, agmula kamot kat agawang maprunan. Tapnurumwar, ti masad adu nga bunga na. So nga uray sika, prunan da kamot ti Diyos. Tado ti sangam nga unnecessary. Ado ti lifestyle mo nga unnecessary. So nga kadag ito yung panawen, suro-suro kadag iti kakadwa pa pastor. Kasi, adumat piman iti makareceive ti revelation, pero sursurwak pati isuda ti revelation. Even dito iti afternoon. Because we need the true revelation. Kasi ada iti false revelation. Amo yan na makareceive ka ti revelation of God, kailan makita ti biyag mo nga maisimpa. Pumintas ti biyag ti tao nga makareceive ti revelation of God. Ngamno, kung naman makareceive ka ti revelation kat pumangpangit ti biyag mo, wrong revelation. Revelation of the enemy. So alam ti revelation kat, revelation about God, about the Father, the Son, the Gospel, true, the Holy Spirit, nga saan nga against ijay written word of God. Anadan nyo rehay. Aladay nakareceive ti revelation, madina nga makigimong. I don't believe in that. Makareceive ti revelation. Kaya pinukawana ka no day, may isang pastor, madama nga agpipreach si pastor. Kung nakaroon na jay, makareceive ti revelation, ammo miletan. Ang tumangsit, yung makareceive ti revelation. Yung makareceive ti revelation, karkarong aghambal. Ha? So, nagajay, adote annadan. Ano, di makareceive ti revelation, kat pumangpangit ti ugali na sa balide. Okay, verse 1 and verse 2. I am the true vine, and my brother is the gardener. Okay, I am the true vine. Apa yung kuna ni Jesus? I am the true vine. Siyak ti pudno ka poon ti ubas. Ado gamin ti mangikiklaim. Nga isuda kat poon. Pero ti tunay nga true vine, tunay nga poon ni Jesus Christ lang. So nga wanan da duma. So na iti pa kaisulbungan tayo. Sino tayo? Gardener? The Father God. Iso nga iwanan ha, the day ubas nga na ito'y. Kat amin nga na isulbong, kayat jay husbandman, or kayat da jay farmer, wano, agayaywang, nga agbunga. Datayo re. Iso nga prunana datayo, hanga gaputa na unget iso na, kayat na nga ma-display dajay kina Jesus ni Jesus.
in your family, your personal life, ken ditoy earth. Tapno madayaw isuna through you. Verse 2. Because of every branch of me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more. Amen. So prunan nada tayo nga sangangag bungbunga. Woo! So nga be willing nga maprunan. Enjoy am. Ti maprunan. Uray pa'y no rebuke de jay. Enjoy am. Tati kayat lang mat nga ikatan ni Lord kada tayo kat jay handang alive. Naglaka nga ako nga ma-discern mo. Jay handang nga biyag ni Jesus. Ti kayat na nga ikatan. Salikin ka nga bindihay. Ti sinful nature, di ugali na, so lang di kaya't nang ikatan. Tinalaka maupay. Dadyay, nalakang agpasubnod. Naapos nga ko natin kang kanay. Diyay, managungat. Outburst of purat. Ay, di ka kasi lang ba? Di kaya't nang ikatan. Apay, kailalaan nyo ay ha. Di ba amin de kayat nang ikatan ka talaga madmadim mo lang mat? Ano mo mga kayat mo lang de ay naging pride. Amin de kayat nang ikatan madmadim mo lang king ka de ay. Woo! Iso nga allow it. Allow him. Nga mang prone jay. By his life. By his word. By his power. I-surrender you kit di. May isang aramidak, Lord, aming ahan mo, kayat kaniyak, I am willing. Here I am. Dalusandak. Pakita maming madim kaniyak, I am willing to be changed. I am willing nga ma-transform. Kararagyo kami niyay. Oh Lord. Amen. Tapno nalaklaka ka nga maprunan. And then karkaw rumarti fruit. Because no awan day vine, no awan day pon, awan maibungam, zero. But praise God nga da. Praise God nga da tayo kanya na. So nga makapagbunga tayo. Makapagbunga tayo ti ayat. Makapagbunga tayo iti humility. Makapagbunga tayo ti righteousness, holiness, makapagbunga ti blessing, makapagbunga ti health, makapagbunga ti strength, makapagbunga ti knowledge, wisdom, and understanding, and fear of the Lord. Amin, nagiday kina Diyos si Diyos. Because adda tayo kanya na. Kaya tayo diyan. Amen. Through Him. Babaan ka ni Jesus. Hallelujah. Amen. Palakpakin ni Jesus. Woo. Amen. At ay, no awan nga talaga, awan maaramid mo, pero praise God taada. So nga da maaramid tayo. Ada maibunga tayo. Hallelujah. Kasi di positibo nga panag-receive. So nga makapagbunga nga matuyak. Sige, I am willing ag-change. Woo! Yan. So inayin nyo diyan. And the next, the name of Jesus. Mapantayo Acts chapter 4 verse 11 and 12. Ito yung balbal lang nagitiyak patpatakder. Kunanay dyan. Acts chapter 4 verse 11 and 12. Dagito'y no awan, wante maramid mo, may salakan sarilim without the name of Jesus. Only by His name. Nga masave tayo. The only name nga naitid ti babaan ti langit nga pakaisalakanan.
Amen. Verse 11 and 12. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Okay, so magitayo. Awan din na ito, di babaan ti langit nga nagan. Ang mabalin tayo pa kay salakanan, only the name of Jesus. Jesus, the Christ. Ano to timang claim the last days, nga I am the Christ. Pero ti tunay nga Christ, Messiah, ket ni Jesus. Nga Word, nga nagkatawang tao. Babaan ti Holy Spirit kene Mary. Isuna lang tinanak iti berhen. Nga isuna ito da jay propesya na Isaiah. Nga ganak to ti maysa nga berhen. Ket panaganam ti Jesus. Yeshua. Isu den translate na ti Jesus. Amen. Ket isu lang tinanak ti berhen. Awanan iti news nga kasta iti the whole world. Ni Jesus Christ lang. Tinanak ti berhen. Hanga na siputan dagiti Hudyo dagiti. Dagiti Parisiyo, Sadusyo. Ijay time na. So nireject na ni Jesus because siya muda anak ni Jose kene Mary. Handa nga mo ti istorya. Mas naitulag lang ni Mary nga may asawa kene Jose na sarakanan nga masikog ni Mary. Katisikog na aramid ti Holy Ghost. Haan nga kinakaida ni Jose, ni Mary nga na may pasngay ni Jesus. Isu nga handa nga believe. Pero handa nga mo, nga isu na tinakafulfilan ti propesya. So ni-reject na ito nga Jesus. And even today, iti the whole world, ado iti churches, pero haan nga ni Jesus, ti may be-preach nga tunay nga Savior. Ado ti churches, nga ni-reject na ito nga cornerstone. The builder nga kuna nga nang reject, isura na gijay, they founder iti religion. Ano ti founder iti religion. Pero ni-reject ni Jesus as the only Savior. Pero ti Bible, ti bagbagana, awan tinagan nga naited ti babaen ti langit, mabalin tayo pa kay salakanan, no haan nga jay nagan nga Jesus Christ. Sulang na ito'y mat. Tinangitit ti blood na natay jay cross ket nagungar. Suna tinang bayad lang di basol. Awanan da duma nga tao ti the whole world. Ang binayadan ni Rizal di basol tayo. Nga madati Rizal di Diyos na tata. Ni Confucius. Sino pa nagijay? Nga di Diyosan di tao. Awan da duma nga naibaga dito'y. Only Jesus. Sulang tinanak ti berhen, sulang tinatay jay cross, nga nangitat ti blood na. Sulang tinanak ti Diyos, nga bugbugtong, nga winitnessan ni Apo Diyos, pinautassaran ni John, nagtimag ti Diyos, na ito ti anak ko nga dungdungwek. Even the time, nga napanday jay mountain, napanday di may nga mountain, nakita ni Peter, kaya naging apostle, nga ada ni Moses, ada ni Elijah, ada ni Jesus, ijay. And then in my tiulap, nga nang cover kadakwada, and then nangag na titimak, daytoy ti anak ko nga dungdungwek, denggan yung isuna. And then di awanan di ulap ni Jesus lang tinabati. Awan da Elijah kini Moses,
Because ti kayat na asawan ni Moses, representar na ti law. Ni Elijah, representar na dagiti prophet. But ni Jesus, representar na the Christ, the only Savior of the world. Isu nga talaga nga one, the Savior, ni Jesus lang. Isu na ti Savior, kaisalakan ka na tayo ti impyerno. Isu na tayo nakaisalakan ka na tayo ti curse. Isu na tayo nakaisalakan ka na tayo ti sakit. Isu na tayo nakaisalakan ka na tayo ti basol. Isu na tayo nakaisalakan ka na tayo ti demonyo. The only Savior, without that name, awan di masave. Tay sulang dahi tatinted ni Ama nga Diyos nga nagan nga pakaisalakanan. So ang kayo madisdeceive, kadag ito nga last days. Because in the last days, adu na gidya nga preach. Kahaanan nga ni Jesus. Iti may preach. I-deny the power iti hinagan ni Jesus. I-deny the power the gospel. Nga madumatin raise up latan ni Lord. Nga kakampina in these last days. May isa tayo dito'y. I believe. Amen? So kailangan nyo nga maging matibay. Because sumay to the time nga do ti mang claim nga isuda ti Kristo. Pero awanan may sana ti anak ti Berhen ni Jesus Christ lang. Hanga na awadan nagiti Hudyo, Pariseo. So ako na adaya ti Savior nga gapuy di Galilee. Hanaya nga ti propesya iti Bethlehem ti kayanakan ti Savior. Handa nga mo nga ni Jesus na anak iti Bethlehem. Isu nga reject na ni Jesus as the only one Savior. Isu nga do ti Hudyo nga haan nga na-save. Because of their doctrine nga handa nga naawatan nga ni Jesus na anak iti Bethlehem. Di ba niya tinangyari? Idi panda kumay dyan. Katawan, iti bakante nga in at the time. So nga na anak, so na chay pasabsaban iti kabayo, ti animal, iti Bethlehem. Pooh! Amen! Pipiyapay di agpaspastor at that time ta, binisita ti angel, napanain baga na anakan ni Messiah. So nga dati star, kasinursurot iban lagi dyan, 3 wise men. Amen. Hallelujah. Ni Jesus amin. Dadjay, so nga ni Jesus nga talaga. Matthew chapter 1 verse 23. Makita tayo dyan. 21 to 23. The only one name. So nga kayo madisdeceive. Ado ti preacher that time. Walin bang banggitan dan ni Jesus. Pero haan nga jay Jesus ngayon preach na kini apostle. Okay, verse 21. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Okay. So makita yun, tinagan nga Jesus, iso ti mangisalakan kada tayo. Ti basbasol. Jesus. Amen. Hallelujah. Ituloy tayo. Sumalanda to dyan, Emmanuel. Okay, tuloy. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So makita yun, berhen, agsikog, iti son. Kat mapanaganan di Emmanuel ni Jesus nga na-fulfill dahitang nga propesya. So nga he is the only one Savior. Without His name, no salvation at all. So nakita nyo, John 1 verse 12, si mang receive ken kwa nangin mang believe
ijay nagan na, isudat ikana, iti kalintagan ngagbalin nga anak ti Diyos. Wow! So I appreciate the name of Jesus. The name of Jesus. Savior. No Savior. Ala nga, impyerno tanang isalakanan na kanyak. So the name of Jesus, insalakandak ti sakit, salakandak ti basol, insalakandak ti demonyo, salakandak ti poverty, salakandak ti curse, insalakandak ti lunod, ti linteg. I am saved because of this name. Do you believe in that name? Receive. Woo! Kaya ba ito mga kasan? Believe in His name. Hallelujah. Okay, praise the Lord. No one da dyan nga nagan. Awan salvation ngayon may. Tada dyan lang nga nagan ti inted ti Diyos. Ti babaan ti langit. Mabalin tayo pa kay salakanan. Ando may salakan ti religion. May salakan tayo. Babaan ti relasyon tayo. Itira dyan nga nagan. Kenje kinagan ni Jesus Christ. So na dyan ay bagbagam dinagan nga Jesus. Tikayat na sawan na dyan nga nagan Savior. So there is salvation in that name. There is healing in that name. There is blessing in that name. There is power in that name. Hallelujah. So no, in Jesus' name, no kunato yun ang mangyayari. Because nadya nga nagan kat mangisalakan. Hallelujah. Amen. Next. And then, adubay dito pero kurang di time tayo. So I encourage you to continue to come. Not because it is siktawan or religion. No, dikit because of the word. Umay kayo dito Hallelujah. Pero, when mayat nga that church tayo mat. Amen? So, next is, the only way. Nalalatak na gito Ako na kadaanan mo dito nga, mensahe. Ngam kadaanan ba dyan nangag mo? Nangag mo for how many years? Pero, nangag mo ba dagi dyan nga message? Dahil ko na nga revelation. Mang change the life. Okay, John 14:6. Amen. Nagmayat ni Jesus. Woo! So, meditate ko. You're the source of my life. I have your name. So, I have health. I have life. I am saved. I am healed. I am blessed because of your name. Kuna kay Jai. Hallelujah. Teko matikasan lagi ada sakit na ngamin. Nung dari-krik na nyo, kas Jai, tikas tate agbiag. No kayat mo pa yung may tudjug tibiyag mo. No kayat mo timapanan, naglulupoy ka. Naglaka timatay. Just accept. Tamayat mo ti langit. Ti mo unakan no kayat mo. But for me, kayat ko ba'y tag-preach? Hallelujah. Amen. Kayat ko ba'y tag-biag? And then, fight the good fight of faith. Kasano nga magkaroon ka ti faith, iday nga nagan, nawa na mo. So, ay susurog na dyan, tapno mabilib mo,
In the name of Jesus, you are saved. In the name of Jesus, you are healed. In the name of Jesus, you are blessed. Kasjay, because tajay nga nagan Savior. Insalakan da ka, ti amin nga basol ken penalty ti basol. I have the name of Jesus. So I have life. Hallelujah! I know nga minsan ka talaga nga dati kaslan tayo nga kaya. Pura siya minsan, permi ti pain. Permi ti discouragement nga ibato ni Satanas. Pero, lumaban aklata. Amen. Da kayo ngay. Isumalaing. Lumaban kayo. Naibagay dyan, Bible nga, fight! The good fight of faith. Amen. Di makilaban ka. Nga tandaan ninyo, naabak amin nga kalaban, tayin mun unan nga pinarmek ni Jesus, iso nga pamatilangan, ijay kinasi asinuna, ti i-fight mo. So ano umay ni poverty, i-fight mo lang jay blessing in Christ. I am blessed in Christ. Padasa nang ikabil ni panunot mo, Derek Nam, nakakaasi ka, mabangkrap ka, uno niya ay, no! I am blessed. Romang ayak. Padasa nang ikabil ni symptoms, na dumadumang nga symptoms, urayan niya nga symptoms, inala ni Jesus, inlansa na ijay cross, so by His name, you are saved. So I am saved from sickness and diseases. I am healed. I have health in the name of Jesus. Iti lumaban, i-fight mo. Dadjay bilibam kini Jesus. Ito ko na fight, the good fight of faith. Amen. Ang adyag tirit-tiriter ka lang dyan, awan amom. So ngay baga-baga no may gatoy, kailangan nyo iti word of God. Okay na, the last nga puntos, John 14:6. Basa. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. No one comes to the Father except through me. Awan di makapan iti ama nohaan nga magnakanyak. So awan maka-shortcut. Awan dag shortcut kini Father God. Masapol magnaamin kini Jesus. Because He is the only way to the Father. Awan dag shortcut. So ngahan nga mabalin nga ama lang tiyamom. Kailan magnakay di anak because He is the only begotten Son of God. Kailan makirelasyon ka sa ka makakonect kini Father God. Ngawan relasyon mo iti anak, di ka pulos makakonect iti ama because through Jesus Christ nga makakonect ka iti ama pabaan pa nakirelasyon mo nga first kini Jesus. Isu nga awan ti maka-approach kini Father God ang nagnaki ni Jesus. So kita nyo, even prayer, karadag kayo iti ama in my name. Karadag kayo iti ama, babaan kini Jesus. Tawan ni makapan. Because ni Jesus lang ti bridge. Rangtay tayo. Nga may relasyon kini Father God. So na the only way. So nga kung ano sumrek kayo dyan na ilat nga dalan, ni Jesus mo lang dyan na ilat. Apay nga na ilat?
Tinadumahan nga amo di ay. Nalawat ti dalan nga mapan, di pakadadailan na ilet, ti mapan, ijay biyag ngagnanayon, kat sino ti biyag ngagnanayon ni Jesus. So nga ni Jesus yan na ilet. Apay nga na ilet, because ado ti tao, nga kayat da nga abutan ni Father God, nga handa magnakin ni Jesus. Handa nga nakita the only way. Tinaduma abutan da ni Jesus by their own good works. Ngahaan nga through Jesus Christ. Tinaduma abutan da ni Father God by their own religion. Tinaduma abutan da ni Jesus Christ. Babaan. Ijay kunada nga kininimrod. Agdana na ti langit. So nga na ilit. Manmano ti makasarak ti kayat nasawan. Nagasat kayo. Taysuna ti nabirukan nyo. Ken nabirukan na kayo. Duwa di hay. Hala nga datayo tinakabirok ka niya na. Datayo tinabirukan na. Because sinagbasol di tao, napukaw ti tao, di presence na. So nga birbiru ko na ti tao. So nga inmayak tapno biru ka kaya napukaw ko na ni Jesus. Iso nga iso na ti mang birbirok ka datayo ti napukaw. Haan nga iso na ti napukaw? Pero ag birbirok tayo mat, no ayan na ti pag-awidan tayo. Tanihan tayo nga ammo. Antayo nga ammo tinagapgapuan tayo. Nga dadya nga ro sa lutsod ti biyag. Nagiging questions of life. Sa dinno tinagapwak. Si asinoak. Sa dinno ti papanak. Apay nga daak ditoy dagang agmula-mulagat. Nagiging ti questions of life. Sa dinno tinagapwam. Nagapu tayo ti Diyos. Pero tinagbasol di tao. Naisin na tayo iti Diyos. So nga napukaw tayo. So nga birbirukan na tayo through Jesus Christ. So nga no, inawat mo ni Jesus, nasarakan na ka ti Diyos. Ken nasarakan mo. Hallelujah. Amen. Siya sinuak. Nadya nga sa lutsod. Sino ka? Si ka the creation of God. Nga image and likeness na. Nga kayat na nga ka-fellowship. Saan ka nga para impyerno? Para langit ka through Jesus Christ. But He is the only way nga makasubli kay dyan. Nga kamagnay dyan na talaga mapukaw ka. So for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Han nga mapukaw, ti umay, kaya Jesus. Diyay ka lang makasubli, ijay naggapuan. So, berbiro kanyo ito naggapuan nyo. Ang kayo nga naggapo, ijay buot. Naggapo kayo iti Diyos because He breathed into His nostrils the breath of life. Palakpak kaya po Diyos. Sa dinno, ti papanam, mapapan kay di eternity. One day, mapan kay ti hinagnanayon, after physical death, sumrekan iti eternity. And then duwa iti place nga gururay ken ka nga eternity. Eternity in heaven, in paradise, or eternity in hell. So nga, the only way nga maka-escape ka ti hell, impyerno, is Jesus. The only way nga maka-escape ka iti basol, iti curse ni Jesus. The only way nga maka-escape ka ni Satan, ni Jesus. So He is the only way.
Hanlang nga di mapan kini Father God, suna pa'y tidalan mo nga maka-escape. Oh, my brothers and sisters. So nga no awan ni Jesus, napukaw tayo ninteramente. But praise God. For God so loved the world, He gave His Son for you. Kaya't ta ka masave. Kaya't ta ka nga i-bless. Kaya't ta ka ipanay the eternity in heaven, in paradise. So nada ka dito yung inmay ang mga sayangan ti time. Come now to Jesus. Moyo, awanan ni maramid mo, itibiyag mo in the past. Ano may cut the basol mo in the past. Ti makaikat lang the blood of Jesus. Ni Jesus, the only way. Nga may cut the guilt. Ni Jesus, the only way nga may erase. Jay record ti utang mo iti Diyos. Utang mo ti basol. An mo nga kaya nga bayadan ni Jesus ti maka-erase. Ijay listaan ti utang mo ijay heaven. So come now to Jesus. Surrender your life now. Receive Him in your life. And be made whole. Be blessed by His name. Tumakdar tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are the only way. Hallelujah. Only by your name, nga masave kami. Only through you, nga makapagbunga kami. So nagadurag ito nga na-preach, tapno mariing kami. May kanmit importansya. Iti tunay nga panagserbi. Pamatikin ka. Because iso ti tunay nga biyag. Pakita mo kada kami. Tapno kasama valuemi. Ti tunay. Kay niyag mo kada kami through your Son. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amin na gidyahe. Nagpa-pray wano mang-receive ka ni Jesus. Come here in front. Nagpa-pray ka mang-receive ka ni Jesus. The first, santo na gidyahe, na kailangan natin healing and deliverance. Umano na gidyahe mang-receive salvation. Kailangan nyo receivean pa yung salvation. Sakbay maagasan kayo. Sakbay may deliver kayo. Because kailangan nyo nga masave. Hallelujah. Thank you, Jesus. Habang kantaan ito, may isa kanta, come on. Come now here in front. Nagiging surrender and tibiyag na ni Jesus. Hangak silintingin, may katatangal daw. Because this message is for you. So come now here in front. Accept Jesus in your heart now. Hallelujah. Just as I am without one plea. Sino ba nagiyaduma? Ano inawat ni Jesus? Awan salvation ka na kayo. Because the only one Savior is Jesus. Di kadakalan nga miracle nga resiban di tao kat di ma-receive na salvation di spirit di biyag na. So come now. Nung ka ba nga na born again, now is your time. Sino ba?
Sakbay nagpa-pray kayo ti healing, receive Jesus first in your life. Surrender your heart. Invite Jesus to come into your heart. And thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. I come. Yes. Without one plea, but that thy blood Was shed for me, and that thou bidst me come to thee, Lord, O Lamb of God, I come. I come. Hallelujah, hallelujah. Just as I am without one plea, but thank you, Lord, for your blood thy blood that was shed on Calvary. For me, Thank you, Lord. and that thou Thank you, Jesus. come To thee, O Lamb of God, I come. Oh yes, amen. Kayo invite to song, come on. Follow this prayer after me. Lift up your hands. Nga tuyo mo yun. Surutan na kada yung prayer. Jesus, mamatiakin ka. Sikati anak ti ama nga Diyos. Nga bugbugto. Nga naited, titirabaw tiraga. Nga natay jay cross. Nagungar ka ti may katlong aldaw. Katinted mo kanya. Tidaram nga mangugas. Kaya aming nga basbaso. I believe. I receive. Sikati Savior ko. Sikati may maysa. Nga dalan. Di ba nakaisalakan? Sika. Titunay. Nga puon. Tiubas. Nga pakaisalakan. Umay ka kanyak, Jesus. Sumrag ka rin di puso. Awatan ka. Nakasari. Ken mangisalakan. Salamat, Jesus. Praise God at yung mangilians ka nakwara. Just pray for the confirmation of salvation by the power of the Holy Ghost. Ilihans yun lang isudan. The anointing, the salvation. And then, nagre-ready na gidyan nga umay, nga pagas kaya ni Jesus kaya nagiday parparigatan iti Diablo. Next. Come on. I surrender all. I surrender all. Agredim at the brother Chester sa Robin. May nayong kayo man na mga gipray kadagiti healing and deliverance. I surrender
Hallelujah. I surrender all. Oh, hallelujah, we pray I for the spirit of salvation to operate in their heart. all to Thee, thee, my blessed blessed Savior, I surrender. next ito yan. all. Tagidag paagas. I surrender. Mabalin yung amay. Tagidya dari kriklana. Iparparigatan the enemy. Come on. Tagidag pa pray. The healing. Deliverance. Next. Blessed Savior, I Da kayo nga na-prayan salvation. No, one di ba prayan nyo, pa'y kararag nyo, nga healing, no deliverance, pabalin nyo tiya pa nagtugaw. Just enjoy the presence of God. Ushers, come on, simpay. I surrender. Hallelujah. Come on, come on. Kumay kayo, awan mang harharang kada kami, de dalan madamdama. To thee, Now is the time. my blessed Savior, I surrender. all. I surrender all. I surrender all. Okay. Sige, mabalin nyo nga i-prayan ng suda. I surrender all. Dagijay nga dari kriknana, dagi masaksakit. Dagijay nga parparigatan ti Diablo. In the mighty name of Jesus, you can be made whole. I surrender. Come on, Michael, isango. I Come on. Sige, mabalin yun nga gilihan. I surrender all. Hallelujah. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, yes. I surrender all. I surrender. I surrender. Oh, Rabahaya Robosekeri. Yendididikia Robosonde. To thee, my Hallelujah. We pray for healing. We pray for deliverance, Father. I surrender. Pour out the anointing of healing. Pour out the anointing of freedom, deliverance. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Rabahaya Robose. Yenderekia. Blessed Yendarabakaya Robose. We pray for healing. We pray for miracle. Pour out the anointing of health, the anointing of healing. Oh, thank you, Father God. You are our healer, the source of health. Shakalabahande. Shenderedikiarada. Wendarabahayarabahayarada. Oh, yes, Lord. I surrender. Surrender your situation. Surrender. Surrender you, amin, dagita. Sickness and diseases. Hallelujah. I surrender. Oh, yes. I surrender. I surrender all. I surrender. Arabahaya rabasete. Yendedidikia radadabasa. Yendadadakunda robose.
blessed Savior, Yen de I surrender all. Yen de I surrender all. Won de kia. I Yen de surrender all. Oh, Yaraba. Thank you, Jesus. To thee, my blessed Savior, I surrender all. Shikala. Shikala bahande de bekia. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender all. Thank you, Lord. Hallelujah. I surrender. Hallelujah. Hallelujah. I surrender. I surrender. Hallelujah. Blessed Savior, I surrender. Thank you, Lord, for your power. Thank you, Lord, for your healing touch. I surrender. This is your word, Father God. I surrender. That we will lay our hands on the sick, and the sick shall recover. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I surrender. Sharladadabakande. To thee, Yede kinda soko. Yende kiarabo hoyose. I surrender. Ayarobo sekende kia. Allabo hoyarabase. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The Word of God says, bagati sa unayabo Diyos, in the last days, kiti sunay ito mangyari, kung may preach the gospel to the whole world, tinagan ni Jesus, paksyatin niyo nagdi demonyo, patay yun nagdi imayo ka rin masakit, kung tumimbag ti masakit. This is the Word of God. So nga ekspektaran nyo the healing. Iti lay hands. Anyo kami nga kitaan nga tao tinang ilihan sa na kayo. No di the Spirit of God. The Spirit of Christ. Hallelujah. One bagina dito'y. So nga di pa nakabagina. Tagidjay. Ngayon nanointara na. So you need to believe in that. Hallelujah.